Kwata yabe kurirwe Kano Rogers Chitwara yasindisa private Rongoro Rukwanga abwo kutera amasase batahibe babiri bakaferaho. Ahabero mukago kwezi kwa kabiri mwaka ogu ahatarehe 6 abashata bakatungo butikirizana ahasente za mukama we baremwe ibabire bagire kucyakaramo mu ruvinu mutawuni ya Mbarara nabwo nyuma kubagarukire aha baraxi Rukwanga nukwe kutera amasase ababerava ho babire babyami. On 6 February 2022, 2023, RA 2580 and the 9 private Dongoro. Ogwikiza mishango gyakozere kana za kumara kabura muro emyaka 30. On count 1 of murder, you have been sentenced to 30 years. On count 2 of murder, you have also been sentenced to 30 years. In Mbarara main prison. You will serve your sentence in Mbarara main prison. Bintu jaro byamahe. So yabasa kurikiriza umusango gwa rokore Rukwanga ayabasize kwita abasurukare babiri ibiro mukaga byo kwezi kwa kabiri. Koti yasanga ayino musango yabaye n'imishango ebiri yo kwita abantu babiri kabasa kwita Onyango Francis na Rokafu Rowan abafira byisire. So koti ya Mbarara hanyuma yo kusanga ayine imishango ejo ya Mbarara emyaka 30. Koti ni yemwe yacwerwa Freddy Mugisha w'emyaka 6 ku rwego rw'Entobo Kigarama Ntunga mu district ahabwo kwatwa n'emyenda y'amahe hamwe no kwete cyatari. So this honorable court have been put into consideration the antecedents and mitigations from both the state and the defense, and also your own pleadings. This honorable court has sentenced you, Severe Muslim, with Brazil, 4 months imprisonment at Mbarara main prison. Ikigambo ngo birabe na kwa kabiri mwaka ogu Fred akakwatwa bwa nyuma yo kishangwa arukutambura nebukozesa by'amahe eviri mu uniform za jacket n'ebindi arukutambura nabyo mu motoka bwa nyuma yo kumara imyaka 3 arukutambura nabyo. Hono ryo mugambirizo mahege nkambi ya kabiri Meja Ninsima Rwimujuma yarabara bona kugenda genda mu bantu barukwete batari ogwara kushishizina rya UPDF nubajja kwatu. Omuntu wena arukusangwa inebizwaro by'amahe bayina amasasi nangu nabamwene usanga bukwende bisuku usanga inisasi n'ibisonsokore by'amasasi omwemba bitwara tukumanya hiba kubiteka usabye no mugasokwe. So mwene wabo byine umanye ngo uriyo munsobe kandi turiyo ntukwizira twaiza kukwata nza kwantu kucharginga kuko amateka g'urugamba. Awa TV West Nsuzen Charsima.